Shubor nagashlam jong udongsan hima. Ka Sidulos Cricket Team kala penlong ya cricket tournament ke Prasngi ya kebala sedang naduk ka laiterik ukala lengkot arjar arpuar balapan kutno mata kasngi ka arpuar terik ukala lengkot arjar arpuar hakas nong mau komit berlawan bani simenta da kandutuli ki tim badia ka kusna madu layora da ka tim thong arkiwan badia kedan ke baar layora da ka tim laban sport club hakan ka sngi ladan langru uba estancing jananong bet ubalong ru kumukongsan baru layok ru ban senyang ya kena ke tim la kesong pisah ke balai pesan hajar tingkah ya keba ladan langru ke kong Sweety Laurinyang kebadai ke Vice President juga HYC Women's Wing Northwest Kasihil bat kiwi-kiwi bat ke keba filayo ya kejing job bat ke keba ki balamat ru nak menta kejing rem ya pimdon kejing sngourit mensim kono-kono nak liang juga ngai mensim ba pintur syafran kum ki kun samla ban kentiu ya kasap kopong na kementa kari ba kejai penriu bat nak menta kilong tin ki ban sawan dengan nampen slam namar kapor kamit ngasuai kublai kit bok kit ruam kamtam yau kinong penya jong kaneka cricket iwai pen wai pa ro ko hagan kapor kublai si hajar ngo kublai si hajar